Verbalisti. Moja jezička mreža. Komunikacijske veštine i poznavanje barem jednog stranog jezika nekada su bili bonus, a u današnje vreme činjenica da ne možemo praktično bez toga i da je to uslov za napredak u karijeri. Koliko vama u poslu pomaže znanje stranog jezika? U poslu ne pretarano, moram da kažem, sem što sam davala intervjue na 2-3 jezika, govorim 5 jezika, nisam imala neki naročit benefit i naravno da bi se osjećala loše kao građanin sveta bez jezika i da mi to pomaže, ali na neki čudan način to napredovanje u karijeri ne ide shodno ni poznavanju jezika, ni prosto diplomama koje imate. Paradoksalno, i moju diplomu i magistarski sam mogla stavim u WC, a gledala sam kako ljudi s osnovnom školom su postavljeni na mesta direktora i rukovodilaca i s druge strane gledala sam kako ljudi koji ne znaju ni jedan jezik imaju milion puta veću moć od mene. Tako da, pitanje jezika kao i mog obrazovanje jeste više lična satisfakcija i ugodnost u kretanju kroz svet nego neki benefit u karijeri u Srbiji. Kako ste vi učili strane jezike? Ste li ih učili u inostranstvu ili ste ih ovde savladavali? Meni je mama profesor, znači doktor anglistike i onda sam stvarno u to vreme, pošto je tata radio za dosta stranih kompanija, mogli su da mi plate jedno i drugo. To znači išla sam i na te Cambridge-Oxford kurseve, a i stalno sam imala u Sarajevu strane lektore. Tako da sam prošla sve vrste od onih klasičnih, što se kaže, škola do tih stvarno povlađene situacije da imate lektore strane koje vam drže engleski, španski, italijanski, francuski, a i uživala sam ja. Te letnje škole su meni prijale. Sad, ove godine je otvorena regionalna društvena mreža Verbalisti, o tome ćemo ovako van intervjua dosta reći, sa ciljem da kada je u pitanju učenja stranih jezika se razmene iskustva i unapredi kvalitet profesionalnog usavršavanja. Koliko je važno otići u inostranstvo radi usavršavanja jezika? Da li biste, na primjer, vi vašu decu poslali na usavršavanje u inostranstvu i šta je najvažnije kada birate sam koledž? Tu se desila jedna nevjerovatna, gotovo revolucionarna stvar koju ja nisam ni skapirala dok nisam videla koliko je recimo moj sin napredovao u engleskom, a da mu nisam omogućila Cambridge ili Oxford. Naime, moj sin recimo dnevno sedi 3 ili 4 sate i igra te interaktivne svetske igrice sa prijateljima iz Engleske, sa Mauricijusa, iz Amerike i to je genijalno, kao da ste dete poslali u koledž da permanentno priča sa svojim vršnjacima, a neko što vas ništa sem ove jedna igrica. I moram da kažem da je to za mene bio potpuni šok, jer mi obično smo na putovanjima gledali da se druži sa klincima iz drugih zemalja i da vežba engleski, ali dakle moj sin ima permanentno coaching stranih jezika sa klincima širom sveta, tako da to ishodno tome mi štedi dosta para. Verbalisti. Moja jezička mreža.